Dosta vam je više boli u zubima, reklama lažnih kanadontova i ispadanje zuba uz sada. Isto tako, dosadili su vam razni omekšivači za zube, gelovi poslije pranja zubi. Zaboravite na jeftine sprejeve za zube. Zašto više da oklanjate svoj grni smrad iz usta sa stikovima za zube kada krenete s curom da izađete? Imate reumu, išijas, bolove u leđima, u podlakticama, imate problema sa zglobovima, imate jake taloge kamenca po zubima, šljunka, savskog, drinskog, nebitno. Svemu tome recite stop. Od sada sa vama na vašim tržištima Šemsudin Carefly! Jedini kanadont u BiH 12:1, što znači da ga možete pratiti i u 12 sati i u 1. Nebitno je li popodne ili navečer, svejedno. Za samo 30 maraka vaši zubi će biti jaki kao poklopac od septičkog šahta, moći ćete otvarati tegle zubima, piva, pa čak i čepove od vina. Bosanski naučnici su čak i proučili da li Šemsudin Carefly može da otklanja spermatozoide među zubima, ostatke taloga te nikotina od vašeg svakodnevnog pušenja. Rezultati su naravno bili pozitivni, jer tu je Šemsudin Carefly. Jutros je javila Radio Kuba, otvoren je servis za pranje zuba. Šemsudin Carefly je dostupan na svim mjestima, pa čak i čevapčinicama, pekarama, burekčinicama, apotekama i vašim obližnjim marketima, dućanima, prodavnicama, po vašim pijacama, sve po marku, buticima i tako to. Kako doći do ovog super finog kanadonta? Jednostavno je. Odete u vaš obližni market i dođete do police i pritom kažete Šemsudine! I vaš Šemsudin će uskočiti u vašu korpu, ništa jednostavnije. I bez zubića sam te volio, ljubavi moja jedina. Do samo 32.13. Šemsudin Carefly vam pruža akciju po nevjerovatnoj cijeni od 20 konvertibilnih maraka i pritom obećava da sa vašim zubima ćete moći frezati, kopati i orati. Jer toliko će biti jaki. Uz Šemsudin Carefly u vašim ustima bit će raj. Uzeti Šemsudin Carefly ili staviti prst u čmar. Do vas je. Sada će klinci i klinke sa Kube imati lepe i zdrave zube.